Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama Geo kita. Kali ini aku bikinin tutorial chord gampang lagi lagunya Yan Srikandi yang berjudul Kehilanganmu. Untuk gesekannya, dari gesekan intro dulu, gesekannya seperti ini. Down, 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 up, down. 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 Untuk lagu gesekannya seperti ini. Down, 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 up, 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 down, 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 up, down, 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 up, down, down, up, up, down, 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 up, up, down, 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 up, down, 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 up, down, 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 up, down. Untuk chord di sini lumayan banyak chordnya nih, tapi tenang aja nih semuanya chord dasar kok, yaitu C, E minor, F, A minor, G, sama D, D minor. Aku taruh kaponya di sini karena kalau mainnya standar suaraku kerendahan. Tapi kalau taruh kaponya di sini kelihatannya kurang bagus gitu. Jadi aku taruh di tengah aja. Kita mulai aja yuk. Dadi ati kang sapang tresnan beli amun toban menyayangi alas pesan adimo bogen ngalahin beli pedih dikanai nampi munyin adine tongu deme balik kuri jani adi nyilurin dewe beli aji mani jagar pesan takkan munyen adine ngorang tetap satya kan bali kan dibeli bani mali papayasan tak anggon kayang mesakapani taune kekene jani ane ni benen ngae sabat haten beline Allah beli Allah takkan nyama beraya rasa hilang muat beline narima unduk ke ane malah sekarang
kanahe ampe munyen adine tenguda balik kuri jani adi dilurin dewe beli aji muani elena jagar pesan akan munyen adine orang tetap satya kan bali kan dibeli bani mali pepayasan kal anggon gayang mesakapane taune kekene jani ane ni benen ngae sebet hatin baline Allah beli Allah tekennya meberaya rasa hilang muan beline nerima unduk ke ane. Demikian tadi videonya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!